pesang. Dan kerja masuk kalau bedek mau teman pakaian kan dan mail dia kerja dia pukul kerja iran saya lagi so selain perjuangan MCU dan MUCC kami mungkin perjuangan Indonesia Indonesian United Churches Conference MUCC mereka dikatakan Profesor Riau nakong sawas-nawan karon MCUCC mengkak na is bela kusen kak kajemin Deborah lang akan kau tu lagi ini pengasang riyak niyo perpaduan yang kurma MCUCC kadang-kadang ko mereka kasi kita yung pulpen nyarap ng isang Riau dan Mesentira. Tamang checking riyak bangkin niya wala ba chay nan kertin yung puro kasanir Riau nan main isang Riau na isang silo tuan wala ba puli nga pa niya tuan ang kita chay. Mamnya pakai sambil nan buktikan ay bacet tang ato na siya sa pagkatay ng dia na magsiya. Ang nuya pagpakayar na pakay. Baru saya cuma sekarang wah, baca macam yang berpoikan. Baca wali anti kau nanam siam. Oh, so kau itu dia nanam kau yang so kau so yang baca kecuasat. Baca lanjut. Tadi Riau main baca murah. Aku orang murah corot main saya jasa lebih. Dengan bacawan pakai tuan tamu kasante orang tadi Riau. Men lupa, men in Bone Bay, officers in Bone Bay kan korus, membaca dasar yang sungkawai dia nadam, waliaban dia nadam dan wina apa di, kau dan yang officers korus membaca itu dan piwak. Imen luka mai lo kaliyo pak mai ban kacun bisa tu ya kaca nanda tu yang mana ni dia urut mai kacun kupra pemimpin wamparon kan pemimpin kan kejar dijaikan di sini ya dilakukan apa-apanya semuanya sebab bacawan kerata mau tapen tawa kau baca tidak dan kuasa akis mumut son caman kanut dok selau kai rabala rai wamparon kan tidak le jangan apakan korus imen begitu saya kecil kanene ben kami mio orang raisel men sansan enter kak sang malaya men saya kalau seneu benet sering lau imen cuman walian kiti dupitia na mensian on luka officer sindrom bela kapus on kadio nak macam siapa dia lah nak so kau itu mah kecil. Kalau kami ya, boleh beda dia dapat siap. Dan kerja malam kalau benda itu berkalangan kan berhubungan sabun macam spesial program. Kalau kita spesial program, ya ada yang punya separuh isi sebelum.
Auta ben mayroon kauta. Yan ang nariyok isi sa tuwa sa buwan sa puwano. Auta ben ang falapkan. Auya ka sa lakit. Wanag kuriyaw. Saya kacin kapada bene, auda ben special program wan falap. Wahime bantuya supplement saya nomor sejaman rana. Di kapat karwan auya ka sa lakit. Isikuti wanay sa puwano set isi sa kudima. Auta ben mayroon metala riyok isi sa tuwa sa buwan sa puwano. Kasi patrola rin auxiliar al corte. May pamilya rin kanila ka. Bukjanin kataman ni weekend in May. So yeah, first Friday in May, isa pun macam bas day of prayer. Program kan dinene yang kau dilakukan. Kosan tinggal abang saya lokal nane wong. When catching the pay o kakak sabun kita program kan aku ada sama observasi. Kapsi itu kakak saja nyari ya tak niasin. Pakai sekria mencari bangkit kebenaran dan MCUCC. Kau nunduk tikan dan mongki o kalau tu yang baca o irekan dan tingkat kaca dalam kita sebenarnya sabun baca itu tikan. Ini iran kanila pak nasi. Kapas penen filmkan yawi ya. Jangan kecil. Seiloki nan sabun mata itu yang SNP nan promotion separate nan June isapun separate itu aja nan berpop dan sabun mata tak kesidut tidak nan Seiloki kan ini aja yang kali datang kue nasional kami lebih kan sorte Training kayo sa akin sa mga training karya. Ilaw-law, ibang pwede, grup-grup, kalangan ng karya. Like, kung kapresidennya. Sekarang dicuri sa puno. Sa mga training. Father's Day, ni May 13. So, Father's Day yung dicuri sa kisu. Dicuri sa puno, Ranpao. Father's Day ni June sa Ransarao. Ini moya warna po kan? Nah, law at grup-grup yung kalangan kan mediarap na kari-kariyaw dan batuan tadi sa mga tayo kaway lokasi. Dan cuma dari kita
Kung hindi po may sasalo. Emen teach, touch pene rawat, wesen kakane yuki pene, as limpok pene, o George pene, isabi mo. Kung yeyang teach, na osti kanya, kung pene hewan so, the fame kailangan na ibara ng tao. So, kung Jesus Christ, Kailan ka siya mo kasapin ako ito kailangan ka sa pagkupayang sa nga dyan mo dyan. Punya ben mo dyan yan. Kailangan niya ang pinapuyaw sa aking patrel. Amount kung magkapatatan yan. Isip-isip. Kaya disebut kuwana isang buwano set isisap limaw at panapuyaw at patrel na isang Berkeley. Kasilelyo tayo po. Ngon, idang katawan sa na may kalangan. Ay gawalian dikit koros. Yan MMC yan, teloktin MMC yan. O ya kalangan ng kurangan. Mawe. Kaya po nagkang kurangan sama siya court. Kongki, tabalap koros. Nagkats na siya. So, korobor si men. May koros ka dyan mangi, katingin anak-anak sa pun mamay sawas, kuya ko trentas po sa dyan, esay kinagta. Kasi kokorobor ko sa pun mamay kalangan, pagkang yata, nekot kasilid mo. Kalangan ko ramay ko. Ingat berkaitan sa pembacaan panikerjau, panikasilu, ime kuliah ini ada min, ebensia, pasuan tahu tren baiknya mau hitam, panikasilu. Kalangan itu bagus.